Reka nongere kubasuhuza kandi mbifurize kugubwa neza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe ku mirongo y'imbere ku rugamba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugenda tubagezaho amakuru abagenda agezweho gatanu ku kandi. Turagarutse rero, turaza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikomeye. Turanyura muri Kafurumaye, ahangaha ni muri teritwari ya Kabare, kuri kilometero zitarenze enye. Kilometero enye abarwanyi ba leta cyangwa uruhande rwa leta rurabura ibirometero bitageze kuri 4 ngo rube rukandagiye mu kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Ni urugamba rero rutoroshye, aho iyi coalition ya leta irimo irakoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo irebe yuko yabasha kwigarurira kino kibuga cy'indege mu buryo bwuzuye 100%. Ngira ngo ibirometero 4 cyangwa 3 n'igice ni ahantu hafi cyane umuntu abasha kureba n'ijisho, akaba yabasha kuhakontorora neza cyane yifashishije bya byuma by'indebakure. Tutagiye kure cyane kandi turaza kunyura ahazwi nko muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange, aho Wazalendo yamaze kubishyiraho shefu w'Abazalendo nyuma ya Rukumeta wamaze kwitaba Imana. Ndaza gukubitira i Burundi gato, General Bunyoni ari mu Yabira, isaha n'isaha mwakumva nawe inkweta zimanitse. Iyi ni Inkubi Official TV, mbahaye ikaze. Reka duhere hano Kafurumaye. Kafurumaye ni imwe muri centre ziri strategique, ni agace keza cyane izi nyeshyamba za M23 zambuwe. Kafurumaye iri ku ntera ya kilometero zibarirwa kuri enye gusa, ukaba winjiye mu kibuga cy'indege cya Bukavu, ni hano muri teritwari ya Kabare, aho Abawazalendo bakoresheje imbaraga n'umuhati wose ushoboka bakabasha kuba Kafurumaye bayishyikire mu biganza byabo. Ni ibintu bikomeje kugenda rero bishimishije ku ruhande rwa coalition ya FARDC, FDNB na Wazalendo, kuko urebye neza imirwano iri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, aba bahungu yose barimo barayidomina, barimo baratsinda izi nyeshyamba, barimo barazishoshubikanya. Mvuga ngo bibaye nta gihindutse byaza kuzatanga umusaruro mwiza kandi byazaba byiza cyane. Nyuma ya Kavumu Airport murabyumva ikiba gikurikiyeho no guhita tuzamuka twerekeza mu mujyi dutaha, abahungu bagenda bafata umujyi wa Bukavu mu buryo bwiza cyane. Nabo Wazalendo rero barimo barayigabanya mu mitwe myinshi, aho bamwe barimo baraca nk'aho ngaho za Bukavu, abandi bakaba bahagaze za Nyangezi. Ni ukuvuga ngo izi nyeshyamba barimo barazigotagotera rwagati kugira ngo bazidisperse zicike intege, babashe kuba bagenda bazipusa bazigiza inyuma. Kafurumaye, reka twumve iby'umuturage ubizi neza cyane uri ahangaha Kafurumaye, wumve byinshi nawe yagiye agarukaho kuri uyu mujyi cyangwa kuri aka gace kari strategique. Kafurumaye ni mu territoire ya Kabare. Kafurumaye, uko pale Kafurumaye hawezi tembea 3 kilometre bila kufika mwa aeroport ya Kavumu. Pale Kafurumaye ukitembea kilometre kabambi ni 10 kilometre. Kwanza na haieneye. Kafurumaye ni kushukia msantre miti, unaenda Bukavu, unapanda mwa aeroport Kavumu. Ndio Kafurumaye pale. Wazalendo ndio walifika pale, walipigana na wakatia wenzao katikati, wakawapiga mpaka kwa sai wanapandisha gari 2 za kwenda kamata maiti ya M23 kabisa. Mungu asaidie Wazalendo, walipigana kabisa pale. Sisi tumejitolea kuja kupigania udongo wa mababu zetu. Tumeshachoka kuishi ugenini, ndio kwa maana tumedeside kurudia kutere. Sisi ni Wazalendo na katiba ya nchi inakubali kila mtu ana haki ya kupigania udongo wake. Uzalendo sio mkinywa tu, hata kwa matendo. Ingeta umuyobozi mushya wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko nyakwigendera Rukumeta apfuye, ubu ngubu Wazalendo yamaze kuba ishyiraho undi muyobozi mukuru uzwi nka Nyamutoga. Ni Nyamutoga, izina rye ndabona ntarimo ndaribasha neza cyane, ariko ndabona banditse ngo ni Nyamutakoga, akaba ari we wagizwe shefu cyangwa umuyobozi mukuru wa Wazalendo zose zo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu nguyu rero akaba agiye gukorera mu ngata Rukumeta wamaze kubagwa ku rugamba. Uyu Nyamutakoga nubwo ari we wagizwe umuyobozi mukuru wa Wazalendo,
kimwe mu bintu byamaze kugaragara, bimwe mwari muzi ngo Wazalendo ngo ni abanyakajagari, ngo ni abanyakavuyo, ubu ngubu leta ya Kongo bose yamaze kubafata igenda ibashyira muri za brigade, aho abo muri Kivu y'Amajyepfo usanga bafite komandoma imwe, abo muri Kivu y'Amajyaruguru bakaba bafite komandoma, ku buryo nabo usanga ari igisirikare cyubakitse gifite inzego nk'uko ibindi bisirikare byubatse, ntabwo ari bya bindi by'akajagari byo kwifata ngo umwe anyuza aho unanyuza aha, bose usanga bafite oruderi ibagenga, bafite n'umuyobozi ubasha kuba agenda abakurikirana umwe ku wundi. Uwo rero dore nguwo nuwo urimo urabona urimo urakora amasari, uwo niwe bagize umuyobozi mukuru wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo ugiye gukorera mu ngata nyakwigendera Rukumeta. Ubundi reka rero duhite tuvana muri Kivu y'Amajyepfo twerekeza mu Burundi. Mu Burundi kwa uyu mugabo witwa ngo ni General Bunyoni, ibyo birimo biragenda bihinduka bibi cyane, aho Bunyoni ubu birimo biravugwa yuko yaba yamaze kuba ari muri koma. Leta y'u Burundi rero abatavuga rumwe n'u Burundi nabonye barimo barashinja Perezida Neva ko yanze kumugirira ikigongwe, bavuga bati koko umuntu babanye mu ishyamba bagafatanya gufata ubutegetsi bakagera gute, ati none pe aranze agiye kugwa muri gereza, agiye kugwa muri gereza nk'abandi banyabyaha bose, ati yakaba yamugirira imbabazi. Aha rero uyu mugabo Bunyoni akaba ashinjwa byinshi birimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa mugenzi we General Neva, hakavugwa yuko ngo yaba yarariye amafaranga asaga miliyoni zisaga mu 120 yahawe n'abashakaga guhirika ubutegetsi bo hakuno y'Akanyaru, bavugwa yuko ngo aribo bari banyuze muri Bunyoni bagashaka kumukoresha ngo ahitane mugenzi we, ariko bikaza kurangira afashwe bikamenyekana. Ikindi cyahashinjwa yananiwe ngo gusobanura ubwinshi bw'imitungo afite aho yabukuye. Rero hakavugwa neza yuko ubu ngubu i Bujumbura havanyweyo itsinda rya kabuhariwe, ni itsinda ry'abaganga by'umwihariko ngo abari mu gisirikare bamaze kuba bagezwa hano ku bitaro bikuru by'aho arwariye. Ni hehe ntabwo ndi kwabona neza aho arwariye, kugira ngo babashe kumukurikirana barebe ko basama amagara ye ataza gusandara bikaza kurangira bigenze nabi. Iyi rero ni Inkubi Official TV, bashimiye cyane mwe mwese kandi mwari muri kumwe natwe, babwira ngo mukomeze mudukurikirane, mukoreshe ya murayikinge, mukomentinge, tunezezwa no kubona mutuganiriza, mutubwira ibitekerezo byanyu by'uko muba mugenda mubibona bitewe n'amakuru cyangwa ibiganiro tuba twagiye tubashyikiriza umunsi ku wundi. Ubundi mbifuriza kugira ngo aho mwerekeje amaboko yanyu muhahe muronke. Merci. Bonjour, nous les MPDAC. Bonjour. Na furahi kwa siku ya leo, nilikuwa nachunga hii dati ya leo ya kusema nione watoto wote wakuwe kitu kimoja, tufanye kazi pamoja, jinsi tulikuwa tunafanya na hayati Rukumeta Pierre ambaye alikuwa P3 wa coordination ya radio province ya Sud-Kivu, na ile post inabarudilia tena kwa Jemadari na Mtaka Omar. Hii tunaanza na kashi. Hii ni alama ya upendo wa kundi la MPDAC kwako. Tunapita kwa ulinzi binafsi. Hii ni alama ya kukulinda yenye MPDAC wanakulinda. Tunapita mapambano ambayo huko hayati Rukumeta alituaga, na tunakutuma kwenda kufyeka adui kwa ajili ya amani ya nchi yetu. Ndio silaha hii ambayo sisi tumekupatia. Hiyo silaha iliyo bure inalia na risasi ndani, ndio hiyo tunakupatia ya kupiga nayo adui repo. Asante kwa ndugu wote.
Asante kwa watu wote wa MPDC, na ninawaomba umoja, upendo na mambo mengine ambayo yanaendelea tapata muda wa kuzungumza. Asante na kazi kwako. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.